गुंगुक चैप्टर या शीर्षक दो अलौकिक पवित्रता सैक रजिस्ट्रार ऑफिस में पिया हुआ जीतया ठोंकने इपा देवा यकी मुखसे रजिस्ट्रार ऑफिस में यकी खा अनाथन वो चंद्रशेखर हर रंजिला तर चंद्रशेखर कला कल्याणी अमटास मुयो वो बिचार जी की जीव ख्या ठासे मला जिता फ्ला फिल्म में ठोम मिल मशुला इपा हुए छौ गिलास दुरुठे ख ट्विस्ट जंगो स्वा सैक रजिस्ट्रार ऑफिस टास छप्टे दुरमरु यदि जिगो ख्वा ठट मजुक जुसा यदि जिनापा इपा यम भमचा विजयलक्ष्मी खसा ठो जिगो इपा छछ ढाक मजिउ खैला छकला जिता बिचाउला ठो सक्ता मज खजुला यदि ठन श्वास न मन्ट भमचट समायना छापी मट बाज व ग्वा पान मन्ट ढका छुजुल जिला भाग्यमानी ख विजयलक्ष्मी अले संसारे गुम्न बाना ताम मिसा जिम रागनी त ट्वेफै महो जे बचन भोजरेना टिटो कल्याणी अमा कन तो बुद्धिमट पूर्ण जाय निम्तेला तारिख मयासे गाइला मोक्सला कने इतिहासकार रेस श्रीनीय इबाबले ध्यानला चुनिमाल तयु खचुयाबी चन्द्रशेखर सठवेक्ल सकलेन्जिल जिनसा भेजक नै मुखसे अनाथने छे सनीले टक चुना निनेसे जाना तना तबले जुदो व ब्रोनोचा रास खनिमरो ब्रोनोचा व जुरोचा गरौ न जिन्यना निमेश न कुनाटे निमेश के कुसदाया चन अनाथ न लिसबिल जिपे दना बेटेका चन्द्रशेखर अन्यन स्वाराटी निम्ते गनुनी बिचाएन सा जितो ख बिचा टक न मैननी चिपे केम कोरोमिन पाखि वस जिउनी व सुजा बिल जिन सुले ठो बालाक बिचा ख बालाङ चुनचुन जिगो ठो कोठाला जि हय पनि अन कोठा नि गने जिमिगो अस्पल जुल पराजित जुल छौ होतेले विलासतापूर्ण वातावरण नाइगो लास जन लाया त वो तैसे चंग तन्या जि जिगो मनोतना पोंके जिपे छे छन जे केम कोरोमिन न्याला रागनी केन्जना वही मिखा जी जिगो मिखा भया छुटो मिखा दुखै छु चिदुला गुगो माइपुको खै किचच गन्टुला वही वो मिखा यत्रिस छ अले लस्ता पेब्यो व जिता छुए दोस म बिथे छ छुटो व जिगो अस्पल्टे रस्ट ठिक म फुलिन ग खला वो उल ढ्वाल खैमको जी क्लास लेक्चर तयारी या मन दका ठाव पत्या जी म वा वो छम भीम वो सया फुम ज्याज गन जिता माफना जुङ खला जिपु जिगो ठो असमर्थ सदा निम्ते खैमख जिर गाना व ठिकल जी जो वन्नु लस्ना व लिचो बिल छ ट्याक्सी कया लिउने सीटा जिपे निम छिटो ठिक नापमा चुनले जो नुले रासा व चाइ कल्पना नियन छ गवल सुया खमरेक जी कुसिया काटा कुटकुटियाना टको याटा सोयाजना साधारण शेख चाउ द फास्टया टचोक लुएठे याना टाठे टारासा जुगो स्वास्थ्यले छु जुगुमरु स्यङुला खाली जुगो ख्वाजग ख जे न्याबले न अस्मर्थे जुइरका संकयना जुइमागो छु कारण मोरो ठौ सोंगो महासागरे ल लका जागो पवित्र स्थलले हन जि ठगो आत्मविश्वास त लिफे सुचिन्द्रम फ्लिवा जित देवपिनी जुज इन्द्र व अहिले खलुमा सोल अहिले रागनिस बेन तस्क बालाजीमा स्वर्गीय जुज इन्द्र गुमेश्या मालजग तासा उर्वशी मेनका रम्बा तिलोटम ठे जापे अप्सरा टेट न्यन ठने भो तर वो छम ऋषि कला त एकल इन्द्र त आपर जुग ठा ठय ख छ स्युला जिन्यना तै मतलब चाहिँ पुराण वनामरी ज्याचन अथला वै श्राप मोचन जुग ठारका ख चो जिटन युनानी दन्त कथाया तन्त लास्ट ठे श्राप ले जो खला गबले गोले खोल ना टन्ट सुइबले मुटी ठिउ है पफिया वाइ अले दुनिया प्याचा गुबले पुमौनी कठा लेना टोचनी तो सक्ता थरे मखो जुगो बिचा वे चाचन जित छुन जु मरो जिगे छुन कमजोर मरो जि ठ ठमेस न ठट चीज क टक समझेन ट्याक्सी सरकारी अतिथि गृह नियन जित ट्विस जंग वसफ नाटम लुख प्यो अन जित पलक टला सोल ठन कोठा दुला दोसा वन लिसबल व रागनी त जित पालम पालिसले चकया सोल जुगो ख्वा खना वो ठार्नुल जिमा वो मोटी टल जी छम परी छम पोसना पाउ याचन जिबेन डक्ले चुए तल्ला समुद्र पाखे सो कोठा वना कोठा चख बालक छापा टौरो छको टकुको बाथरुम नटो चाले मासुको पर्दा बेर न चाल चातुन ढंगा समुद्र सिठा चायो वन्टा जिथया निबा लुक बिटेङ ए लिबासा छुम प बनी टिमलाई जडो लुखा प्या राग्ने नापन लिको याटल छि छुख वाचाल छुख जिउ खाता छौया मुखु जी वइ नेता जुना थया म जो धन कायमा जिस खाता छटा स्वाके निगले खाता नापमा स्वाके टंगा जग जिपे प्या होया व दुर्न छ इच्छा नाचन वइ मन टुना पेख्यान यही पुष्छ जे प्रार्थना न हे प्रभु बिन्ते मिग बनि थ्या जाउ स्थिति ठौ हान मोजीमा जिपे होचला प्या बेट्याका बेर न नियन गुबले बेलिना दिथे जिपे कुटाले लिख्ने होटले टठक गयो वना फिसले थिने हो जिन्याना न्यावन लाके ठने चुने भच न्यावन कन्नु जिबे ला गोस्टिना न्यासुना चावला चोपे ग्वाग्वा मनटो टुरिस्ट बस निगो सुङले ग्वाग्वा स्कुले मस्न खना संक हो जम्मु मा मियाटो पसले थिने रागनी ल आला गाटा गन फेटी माला
जिपिन लोन छ दुठाटिन लोन टेन्जना लिजना याचंग लबु साबुन पिजा थे तेइस तेइस वै वै याचन लोनला हाकुस जंग स श्यामफे मोल्या जंग थे छ थनिया चुने रागिनी प्रस्ताव ल फिस प्यासा छुमरो जिपिन फेटना टापका मोटिए ज खटे मोटी खण्डे याचन होतना आपहा टापका जिपिन वेटन तिमीलाई खण्डे याचन छप्र मको तर बाबा शिवे अपो जिम बिचाएन वेन बाबा ख्वा मन्ट तर ठटी खसा व तिमीलाई जिसबे भाग्य माने छारासा वे बाबा ख्वाबा लिप खण्डे तिनी छि थपिसा सोया दियाला रागिनी निन जिन सोया फिगो त जाके पागो अले सोया हे जाके छैन छ तो जाके ख गुगो फिबले हिलावङ ख छुछ व बाखनिना टे उदला छम देबे इबा निम्ति ढका ठुया टौजा ठुक्न ठिटी रंगे फिबले हिलाउन जिन जनक दो बालक बाखन ख तस्को बालक अट छना टौदो रागिनी लिसबल सुसन्त व इबा या मखम देवी प्रति माय मोला छा रासा ओम देवी सरा कुमारी जाचुन मल गोपल ख रागिनी छु लिसमब्यो छा छुया लिसमब्यो व थ मिजाइ निम्ते सना नसुयाचन कुमारी टो जुया जु देजल न व पियाटु छन इल वे मटने त किलो ने मक्त लोय पर्व थे एकटिक मोस तो जि व प्रति केनाचनको सान भुरे मखसे आदर व सम्मान ख रागिरे ठुन खस जिरका जि विश्वासै मैनु जिफु व खसेका वे दुनिया वास्तविक भावना त टोपी त सनाचङ जिफु जिफु वन ओम देवी थिन तो सदा कुमारी जुया मुया मलि ढका बिचाना चङदो सायद उके जी वन थ व्यवस्था त ब्रिकने जिमाउ या त त्याग पूर्ण मटना या भालाको वस्तु छापिक त सुया चङ ख जिफु व चाकल जुइ कि वे भाग्य उम देवी स्वे ज्ञानफु ओम देवी थय कारण ब्रिकने जुया चुन माल छा धास वे त इबा या मिजन नसच न्यवा छंक उन मफ्त जिमिजला न्यनस दु तर असक्तम खैमखो व ठुटा बिचाना चङ खैमखो व ठागले निगुले खाता नापा सका थागा व टरङ आसना चङ दो जे छिबु मुले खोपलको चुनला रागिने न्यन टुके निन्टिना जिगेन्यना चुनि माला जिन्निला व जुगो मुले टाठ्या फेटो होला अले जुगो मेल लिर्न वे छपल हाटन जुगो गप्टे खेफल सम्पूर्ण संसार जिम दुने डुपित दुष्ट जख समुद्र सिन मन्ट चकंगो समुद्र लबो हाना चंगो लो छु मन्ट जिबे बाइक छुया मन्ट जित अनुभव ज्याचने जिमे सरगटे भयाचना जिपे निम सी स्वाथे क्याटको कटा मर्चट न्यायफुको अनुभव जल बाटा भन्न पाल्जा स्वाइ नस्वा भयाचना गुबले जि मिखा चाका उबले जि ठट फिसले गोटला चों खन राग्ने नापचना फुलिन च्याचना जित छुजो ख ज्ञाना विकेन्यना ओहो जिला साट्या उनका गच्छे छक्ल बेवस जु राग्ने जिपाकी कोस्या जित मटना एट छु जि बेवस जुला ख जितल सरगटे भयाचन थेका अनुभव जुल वाला चासनु होटेले या भने आ खौको फेन होला दन्त राग्ने जित ग्वालेट छा जे आकाचका बेवस जुल छु खौको फसन सु बेवस जु फुला जे औचाया कोबालैम या ख्वाउ लखे वाकटी या ठाट ठाट चुनि चुंग जे मोलेको दो अन्थेला थन बुझ्न ख्वाउ मुजु तर जिगो जिन्दगी डक्कै नापा ठाउँ बेवस जुल जिपे होटल लिट्न ने न्य ख्वाच कनि सिलिको बिचावला वास बेसिने चुस्न चुंग नाक्ने ठौ ख्वा खनिवा जे साट होन मुटिया को चाहिँ हिपिट नाच्न सुकठ्या छरा हि नेटले टको बाव्याच्न हि खोया न खोजको किनाच्न रागनी लिक्स होला जिउ खले डको हि ख खनाउ ग्याट छुट हिला वन्यन ख गस्जा जुल्ठ छि कोडौले गन चागचा जुवन जिमा व खठुइक त सुर जि ख्वासिला डाइनिङ हले हुना डाइनिङ टेबल छके जिचुना रागनी जिउ जवेचन टेबल जिबि बाइक मेबि सुन मरो रागनी गोलबेरे सुप मिख वया टुल सुयाच्न छुजला जिटा ठो सुप मया सुया हिठे छ मामनो खला नाचन मते बरो कटलेट न हजिटाला जिटाला नेठे म छ आमटे ट्यान जिला थन ठेसान छ च्याछौ कप सुयाचन मेउ छुया टोङ मर्ने जिटा प्या मजुनी सत्य कम से कम कटलेट छौल न छुया मया रेसरीनी हस हजुर तर जिटा न अप्सन चुन्ट ढामटे जिटाला टचक पिटना छ जि काटा चम्चल होना जि नाप्सन चुना चुने बालको पपिया दिस व जिगो फुली मटना यासे कोटल जिटा टचक पिटना छ र अटला ताहक नया चुने म मन्ट छट निटा नया ठुब्ले गुटाट्या इजुल कोठा व बिचायना आ टपिङक लासा हुनेगुला जु ठौला जी छम अधिकार युक्तमा फाटे रुपे नैतिक सासपूर्ण रागिन त लासा यंगा चुना यदि ठौना जी इपाइ लसका मफसा व जिता गुप्सन क्षमयै मखो ठौय चा निर्णायक चाजु यदि जि सफल जुल दास जिमसँग सुखमय पारिवारिक जीवन ये जग सोन भई निमन लासा फेट्ना चिसमा मिहा राग्ने ठौ लाजुको बोले टिकल मे खव मट्ने डेगले पूजा याग निम्ते इनाप ख आक झगाए राग्ने न सुछि जिनापा इपाय टका विजयलक्ष्मी सिल्ला थे छ विजयलक्ष्मी बारे गर्छिल ये उही बारे सियो छ उटा नाप्लानु दुला मोडो असा उही बारे निनाटेको दो गुप्त
अनाथन व कल्याणी अमै डटी ठौ ज्याचंग खनबल बाखे सिगाउ ख उमसन छुदाल नुगले उर्सुद बोलना वगले निसन्यना वयका बिजालस्मी सुया जि बाला जिटा व खन्तास वे नुवा मुइ छोला पक्का खराग्ने वसिया छ गुली सिद बाला छ सिला गुबले लिबक बने जि छन् त सभागृह लिक्क नापा खाना उबले जि सुबिचायना देसी ठोयका महान कलाकार बोटी चिलिया मटनै द भिनस या नाडको सुन्दर चित्र सिबेन छ बाला सु बोटी चिल्दै छम चित्रकार बिजालस्मी नुवा विक मागु छुकन दोथे छाडा छ जि नापा उइटा ये कौजुल छु छि वे बारे पुंग कना दिला थे रागने छटिए माइपु मोटा कोसिन्यन जि उइटा बिजालस्मी बारे छुया सुमोजको सिसकटा खकना व जिता गुना वाना ठकला अले अन्ठन मरेको वन ढगा कनवले जि उइटा छुया बामला खंग मछला रागने गन खटवा मला से पुंग कन्यन अले खकोचाका झाल्या लिकदना तिमले जले छनाचंग समुद्र लखे मिखव्याचन जिन दना रागने छासुमको चंगो टुटै खन्यन नुकाना सुन छम कलाटा ग्वाग्वा न्यस निनवा मुखला व जिम फ्लाम यो मिसन अपना जुगो छौ छेनी बारे सु अनुमान मया जुइला मतनै पोट काल बिल मोजोला समस्या मेमे स्या चुप मुन जुइला चुप जक नौ खैला मिसै आना लुमुन्टी मोला न्याक्वे फ्लान सा ठयो मिसै लुमुन्टी तै होया हुइ फैगु खला गुले पारिवारिक जीवन अपना वाक्य हुइ उबले कला व नापै यो मिसै दसी तुलना यागु जी और जीवले कला जीवन न्याबले ज्याका चुनमाले गुबले मुनु बने जीरंगो जीवने हनल या हुइ उबले फ्लांगो सकना खन याइ फिसुना हुइ चापाके वना जि रागनी त ठपाके साला कया रागनी छछा सुमग व फमोयुसे जिपाके सोल जिला बिजालस्मी द्याउ खै बारे बिचाय नाचना सुजा त जि केफयाटेको लापै दिनस फैला रागनी किले मिखान जिपाके सोल निपान ठौला जिउ छाडे दिगा व कुन्यन व गुबले छन्त टोटल श्रीनी छ जीवने छम बालम पासे त टोफिकल व जिगो ठोखा गठनाले फै रागिने गठ जि नालाचना अठिए ठोख जिमोट हो अले जि गुप्सना ठिकन फैमुख जि ताथे छ छा ठयो ख्वाडु मनुइट नालाचना जित ठय ख्वाय छ मुटन जक ट्याचौ ख जित मयक जुसा जि छिम जिउ खैए मुखो जिके ठय लिस मुरो सुनाना वटा जिनापा इपाया त करिया मुखो जिगो ख्वा सुना येके कोठाय गुगु मुहे मुरो जिगो खाना न उक्ताय मुखकी गन फिया ठाडो न जित र मुनुख न त टमिए ओ ठ येसे जिके वला अति खसाना जो ख्वा गठिएकल जे नाप्सकन छिट मुनुए नुवा दुन्दैको सौन्दर्य बारे ठाच्नुको मुखला खला सो संसारे उजोग न सौन्दर्य दुला थोला नुवा त लिनस जक ख आम ख पाइछ मको सो छिस्न मस्ते त बोमलंकला मस्त हाक्सी चोसा वा टोइसी चोसा मस्त देपि हिस्ट दु जितला हाकपि व बामलापि मस्त मय हिस्ट दुपि सुए जिपि अले च्याटिस टपि मस्त जक य छिनपा खल्ला ट्याक फे मको अर्कसा न्यामे मज जुसाना वे नुवा दुनि सौन्दर्य दियाचनि छिठट अबोट पनावा न्यागुया तयादिस तर ठय सर्वोत्तम सौन्दर्य ख ठय निम्ते पाटी चंग याउ ढाउ नेता हे मारै उमरो ठ सकना ख खरगा पट्याया मालेजि छट्या जग ख पट्याया जिसुए छिछम याउ मज थे अबोट ख छिगो नुवा यचु मानो छम कबिय नुवा थे जित छिगो कला जु गर्बडो जे सुमको चुना चौ खना रागने पच्च ट्याचले जाउ पल निला नेसतल ठटे खंजक सेका चाच छि अठ्या छेक बिचालके छु उटा जिनिप लाटन लुचुक बुयाल भना अले लोना बले जिता वइ मग पोक्टा ठेचुन जिता कुछ मिन जिपाके चाटला जिगो ला टोफिक त सोल वो जिपाके फला चुङले जना वइ लियोनी मग पोक्टा ठेचुङ जी छा जिगो बिचा ठटे नाच्न मिल्ना चुन थे जि बुस्टे बारे जनको स्वर जा जिगो न्यफि बामलको प्रभाव लाना चुङडो जि मुंगाटेको ताल पत्र चुयाटको फुक्को हस्त लिखित गर्न त वाछ्या बिमा जि बुस्टे बारे जनको स्वर ज्याला मात्र ई छाड जक आज त माग मुखेरको जिनापा आ रागिनीरु उटा जे नाइक लासा टे टचकन नाइक मानो के वो टज्याएको खाए कटा मर्च ख अले लासा लोय ख लासा फेटना उटा स्कस वे वे मय प्रत्येक कुचा हिसी लाटो उठेन्छ जे छकलो उटे जे ज्या मकना होला वन प फेटना जो म छकले खौन थिल छकले लस्त टुसना हुन जे असक्षम क नपुसक जो दुनुगलो निसे छौ कठोर स टारिया छन स्वाग राटे नपा खुने जी पराजित ज्या छंदो जित छन जे हाना बेहोस जिन गुले जुगु मिखा चला उबले निबा ट्वेंगल तुइस जंग फुंगे हि खोंच नाचना जे मुर्सी ठिया सुया हिगन नगल रागनी त खसोया वो झाले दना ये पुस्तंग समुद्र पाखे मिख भया जना जिता वे फ्ला मगस खन लुमना वया जना जे समुद्र सिटे चाटो बना जना तुटे समुद्र लो वया स्पर्श नाचना रागनी नाप्स वो जिता चुपने या जना वे मुर्सी दास हि भया याउ कि चिना चंग